Ruranga Joram orikurira ebyamakuru omu office ya chairman w'entebe yo kubanza yahamye makaraga ari kugira ngo mushijo gwiyagwa omu kiziba ari kugezaho okwihayo embuzi niko kushaba government okugira ngo hebase kubirukangirira no buhereza omwanya gwabo abirarisize embuzi yaza omudamu omuzeni yagikuratira kuza kugihamu bagikuratira kuza kugihamu nuko amizi yashangagara gamumira so nabwo icyo tusaba government kugira ngo etuhereza amizi ekingene byinebi nuko tugira obusinyi. Ranga nayongera hajumirira aba factory ya cement ya hima ari kugira ngo nibarima ebina biringwa aho bari kwani biha lime ngo bitu bagaruka babura kubishweka kizibu cya hima cement kwija ekatimba limestone no mu kicweka kandi tukaragana nayo kugira ngo eshweke bina etabishwekire so nabwo icyo twine kizibu cya mizo mu Ruhita village tukagezaho gambira government tuhereza mizo mu Ruhita village amizi galema Kalemba Rogers ahamwe na Mombere Ronald bashaba government okufayo okureba ngo yabateraho abapolisi abino bukugu omukwiha emitumbi omizi nkobulingo gumwe go kwera abo abari kwabagwamo government ya Uganda yitutungira aba specialist omabitongole bya security abangatu wa teacher erirondia abantu bamawango mabidi bangebi abari wa mangetse ro mamaetse nugutanga abanya Uganda twatanga nango herwa eretunga ebyo tukarunda ya kushare bana banunga abo ababere wangu mamaetse makolechi kamaroterera brother yiko makolechi kwa maenda alokali shambene ehima so narambene makana bina nimuli shambene umololomo empene makolechi ya mamaetse yama byabero mamaetse na ya makolechi ama kwa mayo akanziri hayembene yandi eya boss Muhindo Alfred nawe umunyabuzari wo mugenzi yashaba government okureba ngo yaguma kukora mnonga okureba ngo yashweka ebyina ebiri kwa bitashkozesibwa binga saba endre evindu eviringe bibangibi government ambile twira kutsinge etongole ebitya government ambiye bakola minis elenge kalwaho undi bikasisa obamezi obabantu bakojo cyeno bitu katenene iyo fence Oche person wentebe yakashatu egombora ya Kiswamba yagira ngo obwa hati ebidibebi bimazireho abantu ngunahabwe echo bashemerire kureba ngo babasa kubikoraho Ubone incident sezo nyingi nizibaho tali mu gombora ya Kiswamba honka weto mu district ya Kasese yona okusanga response ya marine department na kuchira muno mu police oku respondinga mu wira bato kuchira muno tukubatera magamba man power teroho bundi ba kamarin twina batito bagirika bali katunguru manya bali nkai tayari west yatunga amakuru hagariko reka ngo bwambare Paul na rugo mu cyaro ecaka hoca eri kushango mugomborora ya mahango omutumbigwe gwa